enjure gwire kumarisha mukaga kandi bireyine nkuba nemerabyo niyetumira abatura bahikwaho kizubeki Samson Ainamani umurisa yatugambire kibira hamwanya ogu banjaho umarago gwikanye gutera usongwe papa basuka petrol cyasa gwamara kutera nkone papa kanishiraga na imira kariya rero ndebe nteze gumanizire mani injura yakanye nkuba zagamba hanyuma umbanjaho naye rugireho muri saterere simu ngo nkuba yaterente nangwa ngambira ngo yaterentina injira nawe nubwo bubire bumurimo naka kuza kwicanga zigente mukaga entama ni 12 abekeji berarukirire n'icyo gukora bagumize ngo amatungo gabo no gabire n'gabarebera amatungo gagagenzire tugabona haba amate tugamisa abana kandi tucabona nakashaka buzaho rero tugura akashaka ko kwingamo kugira ngo katwororera abana neka abatura bakwatanisa hamwe n'ekejo kujugumya omumbereze zugumere icyo kibireho kitukanjire twe na twagira ubwoba twayibuza cyane twaki abo kubunjura ibiri tari nyingi munonga ibiri genjuranci kandi tumaze rugwire tutine injura nyingi mu gihugu mwanya twasirwa munonga ko wareba nko mukakiro twabwa mushaha 5 mukaga wari icyo kizi kukibera kandi abantu bagirijeho banyigira umuhingi umwe yayiza yayikaho yareba enshonga zenko bakutera amakaga abantu nezeyongera munongo mu district ya Rubanda amakuru agagasha kwa Job namanya